Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ujang Dian. Jadi pada video kali ini saya lagi di alun-alun Congeyang, lagi ngabuburit antar anak saya. Jangan lupa pakai jukut. Oke, ikutin keseruannya. Tadi anak saya udah naik kuda, cuma kudanya bukan kuda renggong. Oke, terus ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan. Jalan-jalan kemana, Dek? Meser naon? Sok anggal. Ser Mamun. Kang O Tajil. Kak. Ya. Oke enggak? Cak we mini paslok. Kang mewarnai pan entos lah bosan aya mah mamun we. Itu headset anu motor. Heeh. Mamun. Hah? Dede tong permen atuh Dede. Tah mesereun mah nu kieu dan kieu. Mare beuti loh, Mang. Ya. Nok puyuh tuh. Nok puyuh, Dek. Tak udah di cepengan. Anggur. Dasar sosis. Ya. Wah. Kapeda. Kemana? Hah? Yang begitu? Jajan naon, Dek? Hah? Pasir ya. Hah? Pasir. Pasir mending jadi mamun. Nu kari itu mah pan entos, kamari jeung bapa mah ulah jeung nu kitu. Tuh rame euy. Naon di dia naon? Maju naon di dia? Naik. Maju amang di mana di teh ieu teh? Alun-alun mana? Sareng saha? Maju jajan naon? Sosis. Hah? Jajan sosis. Sosis.
Tadi tas naik naon? Kuda naon? Kuda nanti di musikannya sanes kuda renggong eta mah. Eta mah kuda ingkring. Enak ente tumbak kuda. Oyong deui. Tapi ini Terus atuh ayo. Itu mama ada di situ tuh. yuk kita lompat. Yuk. Oh, rame tuh. Oh, lagi ngabuburit rame di alun-alun Songeyang. Nanti kita ke Alpa yuk. Pa, ayo ke dia. Mana? Mana? Ayo. Tuh. Nonton ngabuburit di alun-alun. Kali bisi ulah eta teh bisi coplok eta kali bisi nyetrum aya listrikan. Tah. Ulah nyepengan dia bisi coplok. Kemana? Kemana wae? Pas kali itu wae WD kali itu. Ramai banget di alun-alun Songeyang. Antesan di situ. Sepuluh dedek. Calik-calik dia. Jadi menuju naon? Hah? Menuju naon? Jadi menuju naon itu? Mewarnai. Sok atuh. Di sareng saha yuk. Oh, dirancangan ku saha di pengkerna. Dirancangan ku saha yuk. Ke mana?
Tuh. Nah, Dede Sila menuju mewarnai. Di mana ya tempat nanti? Sok teman-teman subscribe heula atuh gitu. Teman-teman subscribe heula sok enggak nyarios gitu. Dulu. Hah? Subrek. Ya? Sok subrek dulu gitu. Subrek. Oke, dulu. Hah? Subrek. Subrek dulu atuh teman-teman. Oke. Aya ate rek ieu rek nah traktir Dede. Sanu ulang tahun cenah Dede. Ta balonna ieu diwarna-warnikeun, Dek. Ragang kayu sadayana rame alhamdulillah. Oke teman-teman, kita menuju arah pulang. Senang tuh anak-anak. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mantap.